Biyag ti tao. Sakbay ti baruman na drama, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan pa the Jasmine Rivera, Imelda Velasquez, Roselia, Nat Agustin, kan Oliver Gutierrez. Kaya titayin tayo nga roden denggan, ti episode 369. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wen ano da pagpunam, nawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tayo ti plan-plano. Ano san mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi. Adamat siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di amom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antitiryang. Awan kadimat nagtulagan nyo kanjuni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabanag anti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan nyo matan ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day di Nanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ama kiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan ijay pwesto inton bigat. No kasta. Talaga ngayon tuloy yung tinegosyo arinugyan day dinanang? Uwan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang yung kwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama. Ang mga numabangkrap ka. Kat may lumlum ka iti utang. Narigatan. Da orlan mo't ka ni Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kita nga agasawa. Kariton manan, jay durdurundan. Lako na siguro manan ti karga dya karitunda. No apay pay lang amin nga agbambannog da nga agisursur-sur iti lako da. Kat adala nga rudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakwan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumak na nga dagos ha. No siyak, jakon arapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tayo simple apa nagbiag. Narigat no na nga ito unay ti arapaap tayo. Kat mamirmiraw tayo lang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan ante. Saan ka mang katrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi lang inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurok mo ta 2 oras sa ante. 2 kat kagudwa, na kayo umot. Mangtut kay kid din itigat katanga kante. Kan tinapay mo ta na. Katay bayad mo nga Ay, nailis tayo pailangan, te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan ti listaan nyo dito'y tersinak. Bayadan minto ka di? Una yan na yan, te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito'y tersinak. Didak man mo't ikumkumpara iti day dyan, Lori, ante. Orag kapsat kami, saan kaming agpada iti ugali. Sana siyak jay tao na nga tuunay terapaap na. Amok ti makontento iti adda kanya kanti. Ay talaga Ado tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore na diskarte la unay. An-anuan tayo ayang amin ti sobra kwarta anti. Kat matay tayon tumalang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw. Mayatan anti. Anya to orasin? Kamusan pa'y anaibos tinating alako ta? Lori ba kayo? Uwan nga rod Sayang, no sana marispos da gito. Ano santa pay laang lakay.
At dapay mo't di 2 nga oras, bareng ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no simang patay sibuyas nga order ko kankwana. O sige, sikapay lang ang ngarudagla ko. Anyat kukuam dito balay, Lore. Imayak, tamang tedak ko maitinatang manang. Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinatang daytoy manang. Apay, libre day ta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang ije palengke? Ay, nukas ka. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. At datay aldaw abas ti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti si ka. Isardeng yun day ta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kamin tumanen manang. No apay mga minan na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustel tay tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang ije palengke? Naimbag man, tadi na impabayad kin ka. Ay, jak mo lawatan ano ipabayad na. Ay na maluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi da. Amo man makadagiji nga agasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa iti malugi kadakwada Sabagay, awan bibiyang tan kadakwada. Ta saan mo't adatat agriga no bilang malugi da. Ay, wana, makaammo da ni tibiyag da. Nalugi ta iti daddu maalako ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Ayun, amangan no adamula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No addaam mo na apagangkatan itinateng. Sige, barang addaam mo na analaklaka apagangkatan itinateng amay lako. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Padyak ang makabawi tantulat na. Sayang tinarugyan na. Kalpasan ti mano tawan, nakagatang tamatlangan iti lugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tandan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam, gumatang ta iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakdir ta bakit. Sige, sikat timang plano. Tawan amok no may papan iti day ta abanag. Bakit? Gimatang gayam daluri iti lugan ta. Aya! Amangan no second hand mag. Diyak amo ano second hand tayo dyan. Napintas pa yung Ne, nangalaan da kumangay ting gatang da. Kahit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak na. Kahit ada pa panak bakit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Ingkay man sumukmon iti arakon. Bili bakla unay kun kalori ka anakan. Ininot matlaengen amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan day jay. Sayang nga rod anti. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyo. Wen anti, tapno malpasan ti balay mi. Wen tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yaw. Ni manang Irma anti, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag matan asaan kami ang nagsarsarita anti. Nagadungamin apakakumkumikumak.
Kumusta da ngatan? Kas iti sigud no anya ti biag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmerienda ka pa'y. Nay, pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan yaw. Un manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaabulan. Ay na, ananwan nyo ayat tidak balay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang. Ay na, ading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamang-mangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple pa nagbiag may. Iso ada kayo, suruan nyo man ti makontento iti biag. No niya ti adda kada kayo gusto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. Ha? May samat anak yo. Ape masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalay aya. Nabayagan nga arapa at miday tama na. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin yo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi ama nang. Aha, apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yo kan kwa na. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan yo no kasta. Bakit? House blessing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga ti sagana ta. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayaten ti biagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamairanod tayo mat iti kinabak nang da no kasdi nga agpaskan da. Ado, timakan bakit? Numatay da, di dan tumalamay tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo nga ay Irma. Masaduta kanti. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbi ti ado kinabak nang ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, maitugot da nga raw, ti kinabak nang dano matay da? Una yun, ti kasta ka panunutang balasang ko. Kat, agpay sumatante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda urnong tayo. Tapno adda mausar, no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? No anya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Ay, day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diyakam mo kan ka Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Matitirik nak bakit? Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayaten daytoy intun bigat. Ay, amang ano anya dayta. Ay na makapadanag kamot. Kapagilak daytoy bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon dayta arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpa-check up akin ton bigat bakit? Apay nga inton bigat pay laeng. Mabalinmat nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho iti lugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakkel ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yaw? Ni Manang Pilar pay laang nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaang dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wan, auntie,
Agyaman ako unay kada kayo. Sipod pimusay ni nanang. Kitda kayon titimakdar amay kadwa nga inami kinimanang Erma. Niluri ti kinasarita yu itay, ante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Ni, sana. Na-ospital ay, ante. Wan, kaaw-awid dalaeng. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Daytan ti bagbagak. Ha, Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit, ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasano maragsakan nagalas mo taramid da. Agpalpalangguad damot, ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray adu ti kwartam, uray adu ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit, ante. Kitaan nyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpaagas da. Ngam no da tayo amamirmiraot ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tay agsaksakit. Kundi pa sosyal da ngamin, idibimak nang da. Kita ama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karmay tikas na nga ibagbagan bakit? Apay akas tamot ng tituno ti saom si ka, Johnny. Saan aya akaguram, ida? Masya anak latamot nga uray kas kasanaw. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan, umakaptan da iti sakit. May busmutlaang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laeng. Da tayo ngay, awan pulos urnong ta. Awanan na. Urayan tayo laeng ti pupusay tayo, no awan ti mayat at tumulong ka da tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta, nangan ka di moten bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kon, tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo ngay. Ni manang pilar pala ti makaamo. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itaabulan. No sa anak ko man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam, lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo bakit? Agkararag tayo, lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, lakay. Naimbagan kamot laengen. Wan nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita, lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo, lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak dayjay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. Johnny, ayan mo. Apay bakit? Anyat mapaspasama kang kan? Maulawak. Bakit? Natalimudo ka matan! Irma! Ang mga nadat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray medyo ospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan-ano. Natalimudo, anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan pa na ibaga ti doktor, anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood ta. Ala umpay laeng tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma, bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya. Dakilagat at ti kasapulan tayo, bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nudaktakas pwede mapasamakin ka. Sana mabali na maoperaak.
Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga taadi da masidag kada kami, anti. Babain da lakit di kada kayo balasang ko. Madingamin ti panagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan da ti tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasubuan ka. Ay, narigat kayam ti kastoy lakay. Narigat tagpaagas no awan kwarta. Diyak pulos impagaro pa makaptanak iti sakit. Kumusta kan, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini antitiri ang ama sakit ka. Apay mat adi kay nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo, idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababain na. Awanan day takada kami, manang. Kahit kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ang maoperan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo, ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakak laeng. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang. Agyamanak. Noawan kayo at timulong kada kami. Amang ano impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no at emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Di mo tagibasitan ti kabaulan ti kabsat mo. Suportaram kit ditan yaman na plano na takasta ti agkakabsat, agtitinulong kan agsisin no porta. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Diyos dagngina iti tunggal maysa.